Kei te kimi huarahi te ropu Torangapū Māori e ngā wari ake ai ngā momo whakamātautau i ngā iwi e whai ana i ō rātou mana ki te takutai moana. Hei tā tari ana tūria tū mua ki takirua o te ropu, koenei tētahi o ngā tino take tuatahi, hei whakatau mā rātou ka tū whera mai ana no te wharepare mata a te tau hou. Heoi hea e ki te māngai take Māori o Reipa a pare kura Horomia, he whai tira wa te titiro a tūria ki tēnei take. Ka hori te hāngai ngā kōrero a tāri nā tūria hei tā parekura Horomia o Reipa ki ngā tika o ngā iwi. Iti atu ngā take pāna ki te tino mana a tātou nai Māori. Te rano te whakarongo i rochi a ngā kupu e puta a waha a tāri ana. The tests are definitely very high, and it's obvious to me that that's been the biggest issue that our people have come back with in the select committee process. Tata ki te rua te kau ngā hui i whakahaeretia te karauna ki roto ngā rohe tēnei tau. Hei tā rātau, hei whakarongo ki ngā kōrero me ngā whakaaro o tēnā iwi o tēnā rohe, e pāne ki te pire takutai moana. Ko te hua o enei hui, hei tā rātau, e whārau ngā kaitono. I whāreki mō rātau whakaaro, ki mua te aurora o te kumiti whiriwhiri i ngā take Māori, i ngā uki tatāke nei. E ke te peke haere te nui o Māori mō te aho te mana o te takutai moana, e tika tutera, e mahi pono, e pai atu. I'm really waiting for the report from the select committee to see whether our people have identified themselves how the tests could be addressed. Ko te awanga kia e tahi o te ao Māori, kore rawa a Pākehā mā e whakae, kia whakawaiwai tia te pire, ki tā te Māori e hehia ana. A koa e mahi taumaha tēnei, ke te kōrero atu a Māori, ke te mau atu tō rātou whatu, me o rātou mōhiotanga, mō ngā mahi katoa i rochi atu takutai moana. Hei te manama o hui tangaru o rā pēpuere o te tau hou, ka whāriki tia te komiti take Māori, te pire takutai moana ki roto o te whare pāremata. Joe Glenn, Te Karere.